Kwa ihinda riu ino niwe koretwo ri mbica muhaka-ini wa Kenya na Tanzania, rori cia gukua gas ya kuruga ikigirio kuingira guku bururi-ini kumana na ndugamano ya urihi wa magoti. Kuringana na onjoria ya ruhonge rwa KRA rukoretwo rukimetia magoti niguo kurehe gas ino guku bururi-ini, undu uria maroiga nduratwarana na uiguithanio wa mabururi ma Afrika irathiro uria hau kabere wendekithitie kweheria magoti mothe hari thogoro ya gas. Huwezi amka ukasema kitu ipandishwe na ikapanda saa hiyo. So tunaomba tu wapeane notice, wapeane time, watu wajipange, lakini kwa muda kwanza wa release hizi gari ziende. Serikali ituangalilie kama iko na issue, tutatuliwe, sisi tufanye kazi kama Wakenya kama wengine. Ndugamano ino ikoneka riu kuiga Akenya hatikaini ya kuongerereka hari thogora wa gas, undu uria ungihiriria maundu makiria ya uria mahana umuthi. Nimeshazuiwa jusao, naambiwa lazima nilipe. Sasa nitalipaje? Na naenda transit, naenda South Sudan ambaye nimetoka Dar es Salaam, nafaa nielekee South Sudan. Kuringana na onjoria ya riu nginyagia rori imwe ni ciambiriirie kurekereria gas kumana nayo guikara muno matagi-ini, undu uria riu uigite ikaria tauni ya Namanga hatikaini. Hata sisi wenyewe tunaongopa kufanyia kazi hapo ndani kwa sababu unashindwa, ikilipukia ukiwa hapo ndani utafanya nini? Na pia gari ni mingi, so tunaomba serikali kama kuna kitu inaweza fanya wafanye tu, hizi gari zitoke hapa. Magari ni risk ambaye gari zimepaka hapa more than gari 200-300, sababu gari za gesi peke yake ziko kando kwa karibu na maofisini, ziko hatarini. Ona kuri ugo ruhonge rwa ugani wa magoti rwa KRA ni rureganite na undu uyu rukiuga gutiri magoti meru rwambiriirie kurihia, indi magoti maya makoretwo metikiritio kiwatho kuma mwaka muhituku. Kuhitukira ndumiriri iria heanitwo ni ruhonge ruru, watho wa gwitikiria igoti ria gicunji gia 13 hari igana wendekithirio ni ruhonge rwa kigina o mwaka muhituku, undu uria mbunge yacokire gukindira magoti maya makiendekithio kurugamira gicunji kia 8 hari igana. Ningi KRA ni orotete onjoria ya gas gukorwo matekweheana mathabu mao maumithio na uma, undu uria ukoretwo gitunyukithia KRA kigina kia igoti. Riu KRA ikiuga magoti baria marengagwo umuthi ni maria maratwarana na umithio wa thogora ino. Handu-ini ya Kameme TV, ritu rakwa ni Bataru wa Mwangi.